ndahezagiye ubuzima bwanyu, ninabariki maisha yenu, ndahezagiye ubuzima bwanyu. ninabariki maisha yenu. Niwahitamwo kwama wimuka kubera ababanyi babi, ukichagua kubaki unahama kwa ajili ya majirani mabaya, ntusubire gufata indege, usiongezi kuchukua avion. fata Apollo uje kuba mu kwezi. Chukua Apollo wende ukaishi kwenye mwezi. Sometime igihe kimwe umuntu aravuga, mtu anasema Imana yambwiye, Mungu amenambia sinkwiye kubana n'uyu, eti sistahili kuishi na huyu. urakoze. Asante. Imana yabikubwiye. Mungu si alikuambia? Nimba ariyo yabikubwiye, kama yeye ndo alikuambia, imuka hama va mu gisagara, toka mjini, genda ruguru. nenda milimani. Ariko nozo buri ruguru, lakini hata utakapokuwa milimani, mwese muri mu Burundi, nyote mko Burundi, muracaba mkingaliki mnaishi pamoja. Ariko nangora, lakini haina shida. vyanse naho ikikata pia, jabuka Kongo, vuka Kongo, naho shikayo, hata ukifika muracaba, mungali pamoja, muri kwisi, mko duniani. uca wimukira muri Amerika, unamtunahamia Amerika, naho wogerayo, hata ukienda eko, muracaba, mungali mnaishi pamoja. kugira ngo bikorohere, ili kuwe rahisi tusohoke isi, toka duniani. ariko ugomba kubaho. Lakini ukitaka kuishi, emeraga pilipili, kubali kapilipili. rimwe na rimwe kararyosha imvubu, mara moja kanaweka utamu, kagatuma n'amazi utari kunywa ukayanywa, kanasababisha maji haungekunywa, kakaza n'inyota igihe inyota yaheze, kanaleta kiu nyakati kiu kimeisha. kubera ko Imana ari umufundi w'ibikorwa, maana Mungu ni fundi wa kazi, yagutunganirije vyose vyo gufasha, alikuandaliaga vyote vinaweza kukusaidia. ariko kubera kudatahura, lakini kwa sababu ya kutokuelewa, usanga kaga pilipili, unakuta kale kapilipili akukareka kabe gake gake mu isosi, pale akukacha kawe kadogo kadogo kwenye sosi, ukacuka hagurukira, unakainukia, kumbura kavumbuye, kumbe unakakula, kaciye kaba kenshi mu isosi, kanapita kana kuwa kengi kwenye sosi. gaca usanga mu gufungura uri kurarira, noneho amaso aratukuye, unakutana katika kula uko unalia, macho yanakuwa ya huyu. uzika ande kraya mashi. Ari ibintu kanaka ducokoza cyane tugasanga turi kwegeye bikaba pire. Kuna vitu fulani tunachokoza pole pole afu tunakutana vinakuwa vibaya, ariko kwihanga, lakini ukivumilia, Imana irabizi, Mungu anajua yuko atari pilipili igomba kuruta imboga, ya kuwa sio pilipili inaweza ikazidi mboga. azogera habona ko gapilipili kahagije, patafika nyakati aone kama kapilipili kanajitoseleza, wenyene akagukure, alafu ye peke yake akakutoe eko, azani binzali, alete binzali. There is God in heaven. Hari Imana mwijuru. Ndahezagiye ubuzima bwawe, ninabariki maisha yenu. biri mu bintu bituma shoboye kubana n'abantu bose, biko katika vitu vinasababisha naweza nikaishi na watu wote, biri mu bintu bituma shoboye kwihanganira abantu bose, biko katika vitu vinasababisha naweza nikavumilia watu wote, biri mu bintu binyemeza, biko katika vitu vinanikubalisha bidakunze uno munsi, eti venye havikuwezekana kwa leo bizokundejo, vitawezekana kesho. iyo bishitse, nyakati vinapotimia, kagira intambara n'umuntu tungana, nikawa na vita na mtu ambaye tunalingana, ndavuga Mana, nasema Bwana uyemeye, kuna ikubali, ari icigwa cyo muri fitiri, kuna somo ya siku za mbele, nivyakunda tukabandanya tujana, ikiwezekana tuendelee kwa pamoja, jenzo kwitahura, mimi nitajielewa, change we yitahura, au yeye ajielewe, ariko impera nimeruka, lakini mwisho na mwisho ari inyungu, kuna faida. gusa uzokwame wibuka, lakini kuwa kila nyakati unakumbuka yuko Yosefu ya kuwa Yosefu atari kwigera aba hangepimaga kuwa premier ministre muri Egiputa, iyi Imana itari gufasha bene wabo bacika ipilipili, nyakati Mungu angeacha ndugu zake wawe pilipili. ndahezagiye ubuzima bwanyu, ninabariki maisha yenu, ndahezagiye ubuzima bwanyu, ninabariki maisha yenu, ndatuye yuko experience yo kubana na bose uyakiriye mu izina rya Yesu, kama experience ya kuishi na wote unaipokea kwa jina la Yesu. ndegerezwa kukubwira bino bintu, ninapaswa nikwambie hivi vitu, nawe utangura societe yawe uzokorana n'abantu,
Hata kama ukianzisha kampuni yako, utatumika na watu. naho viwanyu ukarongorwa uzorongorwa mu muryango w'abantu. Hata ukitoka kwenu ukiolewa, utaolewa katika familia ya watu. naho wotanguza urudandazwa ku isoko uzoba ukeneye abakiriya bitwa abantu. Hata kama utakapoanza biashara ya tomate sokoni, utahitaji wakiriya ambao ni watu. Finalma Mwisho na mwisho, uzosanga ivyigwa wirengagije nivyo wari ukeneye mu ntango. utajikuta somo ambazo ulizipuuzia ndizo ambazo ulikuwa unazihitaji mwanzoni. Ivyigwa vyo kubana n'abantu. Somo za kuishi na wengine. Swahili anasema mama nipe radhi, kuishi na watu ni kadhi. Yego kubana n'abantu na kazi. Kuishi na watu ni kazi, Ariko na kazi keza cyane. lakini ni kazi nzuri. Ndaheza ubuzima bwanyu. Ninabariki maisha yenu. Ndaheza ubuzima bwanyu. Ninabariki maisha yenu. Bamwe Wamoja barakubangamiye kugira ngo uzobigishe ukuntu Imana ifasha. walikusumbua ili uweze kuwafundisha kisi Mungu anavyosaidia. Ari igihe bishika Kuna nyakati vinatimia, munakagira intambara n'umuntu amurita imyaka 30. mtu anafanya vita na mtu ambaye anamzidi miaka 30. Ceceka. Nyamaza, Muhakanyo uzomutwara ku mugongo. mpatie muda, utamtiaga kwenye mgongo. Ahubwo mwakire. We mpokee, Mutahure. muelewe. Because it's time. Nung'anya. Nyamara zose ringi zose nizera kuri Premier Kaho, izindi saba 12 bagarura amapoint. Ringi zote nizera kuri premier round, haziishiagi ku premier round, izindi ziganza kuri 12 round. zingine zinaenda mpaka ku 12 round. Ndasengeye ivyiyumviro vyawe Ninaombea mafikira yako bigire capacity zo kubana n'umuntu wese Imana zo gushira mu nzira. iwe na kapasite ya kuishi na kila mtu ambaye Mungu ataweka kwenye njia yako. Reka ndakwereke uko Imana yaguhaye capacity. Acha nikuoneshe kama Mungu alikupatia hiyo capacity. Gusa rege vyanga uko ikoresha neza. Lakini kuna nyakati vinakata usitumii kwa vizuri. Nk'ubu uhuye n'umushinwa Hivi ukikutana na Mchina utazi gishinwa haujui kusema Kichina, ariko ukeneye amazi yo kunywa, lakini unahitaji maji ya kunywa, ugiye gupfa unaenda kufa, kugira ngo nayo zo musaba. wewe unazania utayamuomba. Imana yaguhaye umunwa igusigira na capacity zo kuvugisha amaboko. Mungu alikupatia kinywa, lakini alikuachia pia uwezo wa kusema na mikono. Yaraguhaye umunwa ariko igusigira capacity yo kuvugisha amaboko. Alikupatia kinywa, lakini alikupatia pia uwezo wa kusema na mikono. Nimba Imana yaguhaye umunwa umwe ariko ikaguha ivyo uvugisha birenga kimwe. Kama Mungu alikupatia kinywa kimoja, lakini akakupatia vya kusemesha zaidi ya kimoja, No mu mubano ari indi utavugisha akanwa uvugisha amaboko. hata katika maisha ya kawaida kuna vingine usemeshi kinywa, nasemesha mikono. Kiresa amaboko n'amaso aravuga. Kutoa mikono, hata macho yanasema. It's fine. It's fine. So ibi rero ndiko ndabivuga kubera iki? Aya, sasa niko nayasema kwa nini? Ndiko mvugana n'abantu bazoba imyaka irenga 100 kwisi. Niko nasema na watu wataishi zaidi ya miaka 100 duniani, Ariko badakwiye kuja kubana n'impene. lakini hawezi enda kuishi na mbuzi. Bategerezwa kubana n'abantu. Wanapaswa kuishi na watu. Abandi mutegerezwa kubigisha ukuntu abantu babana n'abantu. Wengine napaswa kufunza gisi wanapaswa kuishi na wengine watu. Bamwe bakubera professeur, abandi babera professeur. Wamoja wanakuwea mwalimu, wengine unawawea mwalimu. Uyu mtu anasemaga Uyu sana. muntu aravuga cyane. Ko kuva mu gitondo bamwumvise avuga uvuga nindavuga cyane kurutura. Maana toka asubuhi ulimusikia anasema na we unasema. Sasa nani anasema sana kuliko mwingine? Uri ku Rwanda acavuga ngo aba bantu baravuga cyane. Mwenye uko pembeni anasema hawa watu wanasema zaidi. Ariko walikuwa wiceceke. Lakini ungekuwa umejikalia kimya. Sizi gituma natevye aho hantu. Sijui kwa nini nimekawa mahali hapo. Ariko ndizera ko hari hakenewe. Lakini naamini kama palikuwa Hari hakenewe.